Oh lo maju. Ali mulu wiring ke perbandingan nih. Tok kada dana nuai. Oke. Berbanding terbalik mak. Doh iya mak. Saya ada dopi. Tetangga nami. Memang murajong tuh memang bayon. Si ala gudang di hepeng na. Iba emang parabula. Ups. Ya kan? Parabula. Jadi adong masiaran TV. Betul sih dah ami. Oh lo. Mana tuh jabu nih? Sudi dah dihutai. Ujabu dah mana tuh? Beningon mak. Beningon mak. Siapa? Tabo udah pemalo songoni. Bakal dan naik. Inna mah. Uberna. Oh lo udah uberna subel gandhi happy nih. Butuh mergem ini namang. Jangan kalau mas TikTok ni. Baik mah jauh maksud talani balgani aneh. Sinin nama sinin nak. Baik kan dang terus. Hei, bismillah pengi bapak ane takut be. Batak keren ada untuk kita semua, untuk selalu menjaga budaya kita. Kita halak Batak, kita harus bangga. Kita bersatu padu dalam keanekaragaman. Husi Malumun, Karo Pak, Mandailing Toba, kita semua sama. Dali kena tolu manat pardongan, tubuh elek marboru somba marhula-hula. Aga, Tuhan. Masih yul di bawah. Masih yul tuh tak. Marmiam-miam di hauma. Martubuk do-dongan. Dileleong mak sakau mak. Sabinang. Ayo. Amang. Tangis do? Daong. Daong. Tangis. Daong arung ah. Serius do? Baru terus dia harus tangis. Serius? Arung. Ano bahasa air mata itu dah? Jadi? Oh kan mau lo tangis kan, tuki muka luar. Ima, emang gudang nih. Bari? Hah? Arung lap gua. Di dapur. Laut tuh dapur. Lap jo. Tumben. Tumben. Dan tumben bedo hono. Masa tepuh. Tahu tarberengau nak ngisikan. Burak doa. Maksudnya. Wopi makate. Suy jelas soko. Video butuh menengah Ini maru do. Daung. Wah mana masih libo tuh masih hol. Toh. Maksud tuh, nama beko masih hol. Sampai tangis sopang. Alangnya Tido. Upereng dak dana di sana. So jelas. Marmeyam. Berbula-bula. Mana ku jabu. Oh. Di leleo mak sabinanga. Pas mandi. Ngapain kau di air itu? Indah. Alino. Tong do gak sugur haton yang tong gak sugur roha mulu ningok tong. Ati tidak ada nak tong iba. Paulo mak. Aduh, karijo. Tong do karijo niyan. Baba ma pang tiki mula ke iba sa sekolah kan. Mula sa sekolah. Ningot do pe. Oke. Le. Nyoka. Huduli maring mangan. Bet atu hauma. Inna ma. Marua me. Olo do pas lagi mangan muse. Pas lagi makan o mapiring kan. Bukan. Mangat tong teu dia kan. Koma. Oh, ops. Alang. Bet! Masa? Aledang do piring ni alako. Ada ngatong dari podo silim batang. Ay matong. Ako na ulama masti hodat tong. Bulu halang piringnya, anu piring nan. Oh no, santai mah. Orang naman ukod daw. Anong pulang murah to. Oh jadi ido. Oh lo maju. Ali mulu wiring ke perbandingan nih. Tok kada dana nuai. Oke. Berbanding terbalik mak. Doh iya mak. Bahasa do kosong ni. Oh matong. Oh maka kan najulu hita kan. Mulu di huta marmeyam. Pintu ke pintu ro. Oh. Ni gora si adunang.
Di gora bayon. Apa? Ayo main. Apa? Ayo main. Itu kan? Iya. Jadi perdunganan nih Erat. kapal, erat, kuat. Oke. Danak nuai. Batema dia lang. Ulak kay pinin. Nama tuh. Atau. Jadi ngarong perdunganan. Olo do komplek-komplek. Amolo sebenarnya molo komplekon om mau tahu tempat marmian. Oke. Ali molo na di koton basilala mamarmian mi jabuna. Olo lo kosong delani. Darong kedana. Ya, aku peda marhua ada anak marmian mi dalan bahuna tupuran nunahan. Ngerti kan? Dangi konsep na. Jadi, nedo kok nak kening kosong dalan. Dang adong di dalan marmian dak danak. Ba boleh herah diutah hita. Badalan dicipta hondang tempat ni marmian dak danak. Tempat lalu lintas. Lewat ni ke kendaraan. Dang di jalan raya, daw. Mangkana mau lo makata nengit. Ay maju. Basuri maju. Maksud tur perbandingan nih agak jauh. Mulu diutahi, tapi tidak ada. Tep, kumpul. Pulang kapan? Pulang kapan? Ketika maghrib. Apa ya dong do? Ceritaku mulu tiki diutahi. Sak sonari. Wingok do pio. Adong hutan? Adong metung dah hopi dah. Pasti borong-borong do. Hai. Detit apa ya? Wah. Tiki mulu diuta kan? Saya ada dopi. Tetangga nami. Memang murajong do memang bayon. Si ala gudang di hepeng na iba mah parabola. Ups. Kan? Parabola. Jadi adong masiaran TV. Betul sih dah ami. Lo. Mana tu jabu ni? Suri dah nak di hutai. Ujabu na mana tu? Beningon mah. Beningon mah. Rame-rame akak doa dongan ni. Sini toto narani kan? Ji permula bu? Hah? Permula bu? Molo itu tuh piton. Babe si toton kan? Kan itu. Padang mungkin pitu ni toton. Kan? Pitu jabu ni babe adong do. Kan itu. Masih kan? Masih do ale. Udah tuh dah. Ima perkembangan zaman. Idang gua. Jadi dang pola Nadia. Nyanak kining do koko nak kining. Utai buru zaman-zaman sebenarnya zaman sonari pe taburu. Itu dah. Tebu baru. Bawa matong perkembangan zaman kan itu. Jadi dak dana kipe margadget dang saya sudah ditikia laki menyop gadget margame dah. Sudah dah. Baba bereng makar di luaran. Adong do namar siajar. Alana songonon. Sonari alani canggih ni komunikasi gampangnya semuanya bisa apa namanya? Diakses. Olo. Beguru-guru sonari olo do mangalan tugas tu muridna. Siana. Tabo do pe molo songoni. Bakada dan noai. Inna mah oboberna olo do pe uberna subel gandi happy ni. Buto margame inin namang. Kalau mas TikTok ni. Bae mah jo maksud talani balgani aneh. Sinin nama sinin na. Ay kandang, ale kandang dang terus. Hei, bismillah pingi bapak pandai takut be. Makada dan nanti rabayon ibu tu dak nak manak kopi. Be. Malik kebutuhan game. Sing ngayo. Dang arong seminar namar lapatak kapio. Mulut tu dak nak sonari dah. Dang ho atong dang tidak watong na memakai dengan baik. Enggak, terkadang kita harus meniru yang di kampung juga. Ini banyak nilai plusnya. Bisa kampung doni mau bisa kampung. Jangan mau sonari. Adong dotong positif na. Mana udok ko nih? Gampang mengakses sesuatu. Oke? Olok. Misalnya adong dosen na, adong guru na mangalan tugas. Boy langsung ke rejo ni mana? Kayak mama jo. Baru adong misalnya film na baru rilis. Dang ikut luar bagaimana? Kamu lo luar, adong do ancaman asing. Boy mana manonton sen HP na? Olo. Itu. Toho majoi. Maksud tu kan mulu siana udah agak keras do pardungan anu. Persaudaraan anu. Bereng babu tina sa sonari dong aku na julu. Kompak do pihami. Ali mulu dan noy ngano tujuan nyari. Kemudian hari. Awi yakit do dang pardongan.
Nang gugu hala komardongan. Siapa malu-malu? Siapa mama Lauren dulu dah. Victor Boy di Jaho. Masa yang akan datang itu seperti ini. Dari sekarang aja udah bisa kita lihat. Nah, udah muda dari mama Lauren dia. Be, dahing boto hodo pindah datu baring kita. Datu Maringgit. Be, Belum gabi Naruto. daong. Desi may korman ng ngomong. Dahi. Ayo. Ali iman so, maksud tu mulutung pero ngano geling mo. Ajari may iba na aru karre. Bersosialisasi. Happy udah pula pagudakku happy. Napala sama-sama mo. Tenang maho. Sanksi hotu detong. Pula. Ali itu muluat terhera au bang. Buha kehidupan di kampung. Ku bawa nanti sama anakku iro mula au. Kan nading gedi. Dang na usalai. Nading gedo nedok ni. Kan? Cara dia berteman. Cara dia segala macam mak. Bah, pokoknya kehidupan kampungan alur the best mah ya. Arang dak kira kehidupan koton. Tidak. Daong. Jadi intinya Berarti tak mau utamakan kehidupan kampung. Kita di kampung, itu. Nah tapi di kota deh bang. berarti Oh, na nasiol mamnek ko ade. Masiol lihat don. burak. Ada yang ngulat do tuh dah? Abu budu kaspon arung bisi. Kasbon. Tenang cis. Ako hepeng do ni mo taon ng sukul. Cukup na son?